estimating summer 11. Check the lemon estimating summer 11. Check level up. Not the level we must give it precedence. That money second. So do boy. Akan dia orang macam di Medina kan di mana Jawa. Final Statement that they are making here right now. So kalau bukan beda gam tadi dia. They know I'm express very down kan. Ibu mau apa pada Medina okay. Ini yang kuat dia Frederick. Neo na bad. And a better prime minister now cultural foundation. One long week in a very long week in Candy. Then we make back up and forth for white Charlotte Cultural Foundation. Charlotte Jomete Qua. Kedong Jome Uganda to shoot. Begin very good, very good. Kita may have room yourself very ticket. A child would just be allowed. Pop Yosam. Quam and a ruin, Tino Tico. Chow pan duck happy hill. Manutini and Jim Kiho. In the bar, it will match here. To me, have your Omero here, very University Teaching Hospital. Ana mituni nge uno ni kare moro kara chicho kule nio ni mwahani September chwe dwe ma bong eno kara ni duong Yosam making mwaha yana bong wen one yo ai no tero wa Tamalo Montero Chat, you got it one mamalu. May celebrating Mahabharata Nyaci and Mahabino. And on a tweet that a pale year, the Quanyako Yakinawa. The town if Winnie being on can be in Winnie. The one of confirming Boru. Negin a Winnie Winnie on the way to Cofateri. Ikakana Mito Quanyo Kariman. Me achel me puoyo lodge me lira university itetela professor ogwalo ken amo bedo vice chancellor ke ngata me lobe associate professor ka hado hotum ke do teacher da tal du show me lira university gino beda ci chok to twal ke da pap ke carmente atuye ko no ni na bicho karangej dang temi te ko be du show me nen yo rango me gino raum tam ni en mir ko me benda jim eti nde ngeo jame ka do ngachwe so ye ko no da do bedu kitu do na menti twal pocho labo ke na tek to twal university ni en tiati mujama pola tiati mujama pir ki tek pilao dan ya yom ni bera na pap Yosam ko mero ruini university kanu en pien eni kara me university joti amoyo kila make to university ni ene na medo kero te yedang te mi ni university no en mi per kanu so a chwe da mi en ko mero ruini kan da no mi ko mero ruini ya titeri so ana do ko cha do to about university kita ma ko bi bukede e kara maro kara no noke aduong Yosam ono bini dahata lo kare wana do po beru ko be pilao pienda bino dog ini nge mo apia bongwen no ra pe yotti dana me pi ko di mo hano danga waru ma cha do bino ni gina mo organizing na mo ngeo tua mo kele kanunu ba kyo be malaria da wan bisho no ti chunya dok kita de kidik bino ta dok kere ini mara rio kara ngej de ta kunu nga ola maro do he mete complicating case meri ni na malaria ni
te do dok attack mano no case meranda bi wek boda hatara moti ko mi you details mere but wie kita me ko adwong ino ruenyo kede no kudiku kita makobo kede chapa yake hapia rio neni na tini en chio kiko ne do apa ne November 2025 tija maria decora me mira meg one chalo la control foundation pero tigina wana mesi la patti kuch da wana bero ko joy kare digina wana tu mitu kuch ila dang beda me wana bero kede me gboka duong Yosam kara ko mere tieni no ka me nguto woro piti chena bero ti ila wando no pe tu mitu gina kene borre no ka tu mitien beda ko e kaka mero romo te weko lodge yora ber me wek la da jo wore la da wore kengi rusha mo me beri la wan poti me to do ye yen wan ka ra wan tu go ko adwong ni peti ni no mara me no ko wan lo yi ko la mo en be ko wa de wini nge wo ko per ni me to ka yo ko e me tu kuch ke de me tu nyodo jama de kien kai ya ko ye bu ber ko po me lo en be donc wan peti ko para pol to la wan me tu ko bi pa kai ko boni wan tu me tu ye here me kan na duong ni roma malo kita na ta ke dai roma malo wan tu na te ke gamente e la kanen local government ke leadership ti da na te ke gamente roma malo hari office mena ma chia li Uganda kan da do gini cha ne wan tu be gino ne ko pe yik ke do jamo kana me logo yik wan di hi obedo ke emergency cabinet meeting kan ado te bi meyu ngeyo yore bata mete ka wuni nge wunu gina pere tek ne aduong Yosam po no bedo ngatora kitiri so wan pe ubu ponya kede ne uyi ko di hi uyi ka wan mitu ubet onen ko pere mo mor yi ko mot dan wuna do na mani ti wuni ye ubi mi yo ngeyo kare kita me ara mes me ti bedo kede amiti ko gi ka kan ta wa ko chawa mara ti di when ka duong wa speaker mela am control foundation ko na boy Can summarize it? My radio, my television, my media part, including social media. Whoa, my winyo, luon, one luon. Maybe no gamo. Kopo wa chiu chiva pirgi tek. Kwa hoto, adwong won pogo, won deo, won Nyaci, Melao, Yosam Odur Ebii. Amerikani ayub ginana nok. Ame winyo report ame ukatu iwuri amutogo ni duong Yosam Odur Ebii peo no bere won Nyaci chon mono nyero yob eno to amo bere won Nyaci Melao en woni ngewu ni jamme me tiye kan karma witon word State House adwong lobo teme your guidance ni jodwo bin bet pin or cop kape or cop ucho bera ba yo record da want to be record
da woni ngewu process kita me court bero kere ni Yosam high court binu ko ni do he ko mere e ka kop me stay of execution te binu ame stay of execution ja pe kwanyo Yosam me ko mere. So members of the press you know man clearly ni aduong Yosam Oduri be oto amobere won Nyaci, and this is position na one of both government and state. Ni we are not barring the former Yosam Oduri be uni poi una be ni ikarame loen betie itumal ma Uganda kan loen balo jama Paul anen tebero a pacifist nyongata me otute total me ger kuch men na no tino lang yo tino lao pe loen kom kamente manti on record eka en i query mere metela en kong te chak bedo won komo witong me lao karmen put pe yunu title me won Nyaci un kubere kere dir mere me kubere mere no tikere manam your press nge ni Yosam Oduri be no berdana tikere dira duong tutwal me kubere lemon woni networking me makwat and kubere kere civil societies kere NGOs mogo local and international here you know Action Aid International ikarnasha Yosam unu mwecho kere gali ilao dushu mena ni rwate kere witong we kele witong kala shell in a tin wando to ko ne witong ti kala shell the name to mention nyinga mirwan gwong brinye Yosam Oduri be yungen kong ibero chairman yo won komo witong utedong binu yere achala bara won Nyaci ameda witong enamo yere so man no one to ko bone one wenyo dana metikere legacies of Besho metela me kubuwat me kanya kin resilience yani karana hano peyor donc woni ngewuna be ni Yosam Oduri be won Nyaci me lao no bero ngata me ngechere riya hamati mal twa iko kom leadership and diplomacy concept amena has scholars oriyaho yeni over the concept me riya me ene mo creating over the concept me with him ame le mo jo luon kani foreign affairs foreign office at most of African languages led by your actual concept petie ngata me creating concept me with him ame ngata me telo quote me with him olonia with him over Yosam Oduri be porere ikarnasha onu mitani otino lao ameti oho outside Uganda bet kede ngechi kum gina meti timere lao gina ngotute gero kucha meti timere lao gina ngotute gero te kwaro me lao otebunu chimmo ente bunu chimmo enni komete bunu chimmo engineer Dr. Michael Donkuni mebero awiti leadership diplomacy networking your tela kubuwat orokop yakina luak adong Yosam Oduri be won Nyaci me lao adong kwa mere pe otute me dong ponyere pore work the girl child ikaranasha Yosam Oduri be amenti teach kere Action Aid no temo projects me agriculture the project me girl child education advocacy me winning e wona ba ni film drum me we habonyo kwani ame binu donye la kan attack pe metu no be the project Action Aid International Uganda ame Yosam Oduri be no te kubere ke Action Aid directly memi ungeyo ni en ubera ke kuch ke dong ponyere wa ponyere tira nyira itebo he pa jutore kucha tie memorial school me luon lokni Gong Victoria Memorial Secondary School aya Victoria Memorial Secondary School amabere school anyira and winning e wona ni
globally ko kom kwano tinanyira obero ko papira tektoa adang na United Nations the international finance institutions get a lot of money idongo kwano tinanyira mana bero legacy His Highness Yosam Odur Ebii including tamere medongo agriculture yo pur eni come kwaner dang ti area me pur ameka yini wor ture palace mera metete bo haja yini neno an environmentalist natame maro kan rumuwa ineno bubungi ture cha amera mano biro kwena chiela nuen maro chwalo bot lao donc one tuko boni one miro opoto da te kokoro kirebesho achiela yera da obero rule of law war chik Yosam Odur Ebii po bera yen kolo no da no pe yen kolo kitame prime minister ko kere petini le moro amen o chopo jo mere ni wo yen kolo ene mi karame rushu chahere jemo chahere kome eno ye melobo yo chik dang na heno toni enu ta por giname chi hakobo dang to mo men metimo ginoro outside chik meka wan uyiku apap won Nyaci won kuogo melao wan miro nge monno mi ni bero won kuogo nyo won deo nu yini bero ngatame wo chik me woro chik ame tiu ite buom chik eto pe itiu yo home chik atela pe tiu yo home chik so mano bero gina shella me wan ko pori borre a cultural diplomacy amen no bero wonene ni wan ngia ba ni Yosam bin wor na ho kere jo kene be wonene ni orwate kere jo otele kunu Yosam Odur Ebii oto no tikere wata ber kere kings onyo tela mete kwaro me kanno kene dushu kaini word bot papa kumam te word bot more ite word bot mukama ite word bot tela me alur jone dushu bero wata Yosam Odur Ebii dangine no to no pudo luwe icho heregi idweta reo kata ngech olwe ente oro a team mela ka jol foundation me ana telo te wot kere Levi te wot kere Florence te wot kere jo kene te wot chunge so ena no bero ngatame tiu te tutte me gero wata bere kino tela mete kwaro kino wat perlo ni cultural diplomacy ene nen jona yene no ni dushu chala yene ne koro dushu mono wor mere so mano bera tela ame wan urwenyo donc wana bino meyo laon kare me para duonge me kokka duonge me nyuto yom chwingi itiche ma duonge otiu me meyo chwaka moromo buk me kumu dango bino yabbo e kabere polla papat including office kan kere kanu kene ame tela wa bino nyuto ero ginando ko mir nya ko ma kene yene Yosam Odur Ebii kita wan ko kenen pe po jone yikku wana mi to joduj wana mi to rog duj wana mi to lawn duj wana mi to dini duj wana mi to witong duj abon ko mnya witong oro abe do ha yen pollo witong amete lawn kan enena ma wiro ka ko ba to bero witong pasanta me kar pier boro ko me Yosam Odur enna me go law me gum komgi wana mero ne gin dangu nyut chwagge yom chwingi ikom Yosam Odur Ebii papa ge kwaro ge kawano uyihe atamo ni no pore wan biro meyo woro me council borre biro meyo press ngayo
eka jote nyuto woro jote paying tributes nyo mi pak kita twere eta na ngioni vigil me pak ko Yosam kar kene petwero biro ni na chella ken bene chienga menwa yiko duonga bera man ja pol nwa me to lokero chawa no pe wan miro mi ni na wana yo moro me we jo dushu be kere kare jo ken bino choyo tribute ga chwa jo ken bino goya wer jo ken bino lokalo helemo we wana mi cha wana lach me jo nyutu worge kere chwage kere whatever gino do kene yene me ko be kuma duong ana poi uno members of the press. Yeah, wana tu tamone okato kere nino mekumu ya hertin up to nina me ayike kere ya ko tin ada wana kwa ene flags dishu been flying at up mass bien omro tamno kuber kere government. We think the government can give official burial. So if that is the case, one time ne charity bernina mekumu pegere gano je tiu tu kane yen pedi ro ko ni jo petiti but muti chunyine bernina mekumu be jo am hosting flags yini mi flag beri dire kanno manyuto ne logo morni ti kumu boy. So maybe if you one political deputy prime minister kana reo to me he can do should that not very long very lengthy and so in a ana Diname kulo ya levi kwa makio we konga teko kwenye the first prime minister mela kan foundation ana tiu kere adong Yosam metindo wa hawani na ma tutumia rewa bi na ti odo jot adong tino wa hawani tiu ti chatek adong ilao ameti chukene jokene no tianga tekere waki ana koyo imonoro eno apara bongwen adong president Yoweri Kaguta Museveni obiro luongo wa idwe ma ang'wen ma tutumia rio abongwen. Ano bedo part of delegation of Nyaci and Joe Kene abo ote look at the president of Uganda ikopa mahalao inina rio ino para bongwen we mangwen ma tutumia rio bongwen kene ndo pia rio nono we mangwen ma tutumia rio abongwen amekopa don amen okel bot government ni ko yetiye yung pingdong ikwe amelo ndo tu obedo kom jama para de kapapat meya kina gi obedo me yolao university mere kere university atina no tawani kana uni poyu no lao university lira university obedo university college me guru university ente ko ni kwan chalie shoko ilao ene mi chala muka university mere gamende dan taye eko ni gera kibwa stadium me poyo atin lawa me chao mungo gold ijome Uganda gamende dan taye eko ni gamende mi met districts with the poli lao me we tela be da yo manda ene no gamende tiyo mando dushu
tichere anono amatwero kobi upe chawani. Etu jame du chame tiari anyi obero mege. Men initiating kunbeo ibot adwong lo wa Uganda. Dong wan miro miye unuoro. Yo peko bi adwong ke otiyo. Adwong otiyo tika dong. Ame chalo ki warna kobo. Atawani pe chawana gi kakano. Boy. Doon kind of kere doon Benjamin. Ana mi indaki hamara no dialogue chalo ngata metia chumi ko kwai court to metia wala nyimi eta ka wai ko winni bot sa deputy prime minister Long Prime Minister foi jamu ko dishinga no kapa ana bero toma na to boro kera wala ke yele tama official eta mbalo bwana na no lo akati kan peti ginala nyen adok period tag kakaro gina me ugi maka alawa gen toro ke kopa chela dio wana tali ko kuna kero kakana ma tawni period tag me wana chalo la ko joka malo mo tebera miru ya e karama dong ju sa ko ke gale ana dong dora ko yo penyo ja po da tina ba un penyo ni karana sa atara chana chano tia wi tongere down tiu candy cover kenu wi town wo pe pian ko gina no gru kele nyen ni mo pe tie edi yele mera na sa dabno cha ko lao cattle foundation kina pe ta kamo te mere ko be me kele wi tong kara chel sa ka chel temi wa ber ke kar me kubere temi wa ber ke kar me le tam gina pe ta kamo ti pe la temi wa kare ita to era merke lo chere ke tera mere me bi ke pano kana do ne le ko bukande mo te cho yo pin a jaro kwa chala pa ita ko me do jwa government kare peti amon ko gino ke rinda pati ye pien kubera charo wan la do chu government ngi won lo ka charo wan che o mi man no intie gina do yusa bino temo ado wa ri ada do joto ada pe ko do duong oberme word for the long president of Uganda. Beko ni adwong ata oni aro ko nyi kere ngwati ati. Adwong te ye te mi otami ena tamoni di ulang me ti kere nge elwen modo pa ti kere kul pati ye la moro. Mi ye gi bero kara chel la chara mo. Te la government. Me dar ko ko. En gin no mi amuko te binu choi ka na sha. Kwa cha sha. Ame kari ko te mere ana tawni lweria mere pi mo ka pola kar mo timre ye toria mede valoria mede ginami mono jokare gina Yosam ameda wan por ko ni da mere ye ni mir par pi gina o time ko ko Uganda pera la ke kana chor ke test o ko Uganda duchu e mari miro balle jari miro to man miro bero gina me now winning only ka won job on pe kuru ke government jaro be check I don't use some to the time me kubula ke government roma mala me tell ko gina lero na ko buchao ver kubre na sa mana kera cher yo gina pata me tio ker ngere me woni na be ni ka pe tiru dana me ro kuri government be pe yot tamio jao ke pero pe yot a chara cha tia de ako ver ko pa bi ke cha ke I thought it was a long lot of copper water. One of it day Yosam, Odur Ebii, Moka Paul, Moka Papa, and one of the Shara Witong, Moka Papa. You can tell it, you read, one of can do. And to get a period take a man and nano. I don't use some no matter could not yet. I don't use some war job. Dang in an town, petting in more than a nano, chewing out of show, not taking job. I'm going to tell him that. I'm a teacher, getting out of a job can not about. Yeah. Now, a carama one day for me at the pet, and I quite long Mr. Neil, qua Kiwan in Copa no go to it. I don't talk in your complete about you.
Bien, a mi lao pe award wong you to take. What are going to do one way? And pen copa na kaputieni. One mirror war kita ring hotel ke. Jo ke de war your dushu, war chick, timugina mirror hotel. Karika dong isam berwa jo kene. Onori tora ti lao kara moro. Bien jo kene no. Nyaro dong ti jara la hotel. Eto ana kone pi war mercha. Ulong atu kone kino. I'm meeting at a pay cook ginro, at a pay yin at toro, Kakoputi one body court. Yabuma bear and pay body court, you can have record. But I'm man did appear to me again. Kota me Benjamin Kitty and pay use a mocha, I pay one child, you can chat. They can cook the law, okay? I got a joke. Erapen cook tieni, the war man nature, you want to chung more. Dan na mano ko ni war ko ta me mo ko ta be bien ching me la cultural foundation chika wa tiu kere ti jeng ta chika Uganda pa wanda ko ti do karo chika Uganda donc ina do ya boro ta tere ko me Uganda ka do ngoro ena wana chu ye tani ame ko bra do tum wan ko moro ke ti ono ko kere me ko kere aro ti kere me wo ti kere ando ko ke ken ni wan ka ro ko fro wono ko me woro ke ti ke moro pino bera bad mate ta ko me la bi ke ko ke gum mene ne wan ja don ti o lao be ti je ja be ko ba mi gum Poi uno che trova una più di giorni che non mi ti combinate ti tu c'ha con che a poi per mio Benjamin có ye có ngặt buông qua war qua một đứa trẻ mà mấy châu bộ nhà buông Yosam này nó ok mấy mình đi cùi buông đi lao anh em tụi nó bỏ ra cha và nó bị chui cả nó có gì cái bỏ cái nó ok thì giờ mà qua nó cái nó có cái tên năng thì gìn là mình sẽ share cái cái thì buông join nó bên press conference nó cũng gìn team hay team chào ba đã cái việc mấy quan đông đuôi những cái đã buông Yosam sát gìn nó cả thì đây này thì mình đi có bị lao năng về là đánh cái đây thì có bị nó poi don prime minister e tima wono kita me tuli chichien ginono garana nok ata me chella pirente kana ye me chwallo chue chinywa bollanga bijo pigina no timere muzee Yosam ana ngeo chon chakare kana ana kwano kere bude ngeo chon karen Tubo Land local government amaro ko be kompuru pama ko agriculture so anti history about and a piratag when poyo ne ko beta kwaro kare lao kan la poti na kare ni ne gor be no do to ye ame e kare me dongo ko ni mi rugo te kwaro e kare cha ana nua bera duong chairman melanga meti Kampala ke kara ba yusa modiere metello yuba mu te kwaro ami tu ko bi woni Paul ajo kwano ke ritina tino nuti Kampala onu peti amaro tamweno no peti amaro so duong yusa mte biro ku berkeda metito ngo mi opirata ni wan jo abon kwana no ti uno ho miro norti ma kala chairman ne te kwaro dum do hen no worgere Kampala be oborra amietam wana to bir ko bijo donc anami to po you tek tunye kana bir jemano ti attack en to binu jalo eno medde na ho miu gina wana luni te kwaro melano tie donc ana binu issuing a personal statement ichien ngoy cha ana mit ko bilao ena yeni aduon wa eno porro donc a charo te kwaro melano wan miu noru chi ma karachiel abon apoka meneno ni okane kere deo ame mite wan lao ngeye pino te karachiel ka chano porro ame
kuri gino ma obero timere te kwar melao chani komdo wano bolo uno ko nor uno chiwa ose nero nyo kana duo ni aber kana duo ni aber to robino konyowa menen ngo me atima wora nyim so tam ne pire tek me ko ba konyowa chi on kene bino konyo notwa kara chela ata mo gina mitu kuma chi chi Kado winyo ni bata duong Benjamin Keith. Duong ni ngote ay de ka gidano na kiken ka ken yin piri tek to ale bere ba chu bere. Pero Benjamin Keith, pero dana ci elementi Lango Foundation, pero we tonga terra maluni kibora. Pero we tonga do ni twa. Di kopete kwa mela. Yana ci ham yan pura beru. Aberu kedi Yosam for 30 years now. Ani karame woro make to Yosam no Aberu. Awitong. I was the youngest Awitong at that time. I'm a Aberu Apache. Now, and ikarame coordination me Yosam. Yeah, keep working in my shop. And Aberu ngara chiela me Aberu kanye. And I know what Yosam okwanyu ida hatal karame biketekom. Guaro no tie. Donc petrol bere atira te total peri oloka chame ko na tie malo te mako bible tu chela te maki bishop amenu tia konge the late bishop Mr. David Tim was assisted by the retired bishop Odur. So konge dante what about one not officiating on behalf of the government of Bokenya, Prime Minister at that time. Vice President. Now, Jamisha bin Waterbear, Culture Witam, no Bedu Jadon, Yameda War, Yamuchik, Bedu Witam, little bit than a did, Alowichik, every sense of the word. Commotion no pay, Gubernor no pay, come Mokotam, Lam Mokotam Wachiel. Now, what a word to Ginaja. Yosam, what you teach a tech to fall, a tunu, can a man take me allow Karachi? Upon you late 80s, a man when you wait here. Long when you shock a can, joke and actually, but I would not hesitate. A man who can't hear any, you gum, like the man, Mr. Rotti, be enlarged. I don't get a medican. I told you, Sam, it an end speaker, okay? It is a man, it is Maru Quich, Manuel Maru. If you are local, you can eat that, but loin, you do patch. Which one go period? And I pour you, I can run with you, Maridi. Be now swallow your borwa. A conu could be yatic by your hop. At a tin winning a shallow John who chungi tia bitiara. Your poor winning, which I'm letting with Ginoro. I may get a candy to shoot per nail at an again. Which I'm a guinea tiane. Bulu Mogomere, they are tiana tabaka. The word na has a roti. That room with Tino, your loin, your do queen, your do passion. The charm Yosam water. I don't was a few kilometers away from Soroti City, Soroti town by then.
cái mùa này rồi giỏi này rồi mình mẹ này rồi mình chọn đủ mình chọn đege helicopter maybe nó lo anh ấy cũng giờ nó còn lấy đege này mới sửa được so đege này tất cả tôi giờ có cha tiền nó bom mi malo tiền nó tay số tiền Lango tiền nó chịu nó bom Yosam thế đồ gì cắm luôn đi chùi lơi cắm này những cái vật gì ấy rồi là cái này nó got tea on both sides em thì got nó lông chung cùng tên cái này mà cái này là nó cắt bỏ rồi Yosam thế gì cần nó thế lộc cái nó cần đấy thì có thế bura cần ada một tiếng sẽ được cái gì đó cái giờ đây chả có đuổi bon Yosam cái mà nó tao nó để đuông là cắt to em nó mà cái này anh gina chia là mà bôi Yosam vậy atai tu pa kalen duogo en kop me yabo kopete kwa e donyo den woni gamente yabo te kwa me Buganda o yabo me mi odon to er ko bot king me bunyoro me busoga dan me tor dan donc tamte bin ni la da tie ta ra mete kwa gi ngo mi pe wana revive kanen chu ye nu tie ni ka ro ko ni tikere ta lagi ro atela chia kubudwan ro kacha bod gamen doka tela chia kapo no mo tie no balo tie kina ro gi kire ro ko kanisha entro chu ma kaka ro kere to lo kaka ro kere bod jo kanisha mio winu ko bere yo te ye kamere ni o te mi en bere na tu ni tingi no bi ko eto balo kan te di ko ni ko ti do o postpone ni ni ka ba te se tu na wa ka si campara bi ti wa donc amo ko boru ni ngato ke bol yo Yosam to be won Nyaci Yosam ateka mela o ta chalu Nyaci dan mo yo boru ni Yosam ateka mela o ta chalu Nyaci nena winya tino itiri na ko per blaming en mo amela per be kitu tialo ami tuni ni ani tenga to ko bi ready ni former Nyaci Yosam to Nyaci obla ka be former Nyaci no me o tialo no the court is still there court put been with holding Yosam and yo be one Nyaci da cha ni to chalu Nyaci wana uyi ke chala ta Nyaci mena ma dek mela penga to kane donc kotti wala nyim wana ko ma ko tamal wuma nem twal ginaru ni jawul mediation there is no mediation is job no kwaya ko some months back my president binu ko ni ka ko pela on pero mutu yo wot kay jamare yo wot mediation ka mediation pero to ere yo wot record so one been opting with mediation whether on the other side the choir so one of them ni Paul when you kita ipa ko ayo shamu punyo wa kede and would be white court and me what the wood dan would they could yora you whether that ngato da pedo theory you know word the tie ko peno me court ko tengon ko te lo wore wa gino ta joro wanti ko joro sia and joro ne na ma lu wa pay mediation donc ma dikki mele ana ko ni ti court wot ke dañin o mi ti court ana ye ti ko ka don kita jo wo wa ti ma pil ke cha ka ngara pil ateni mele bi bertie but one put it la Country Foundation official wa ti prime minister wa eno berni one put wala do Togo enene ameji chamu wa ko dan ni this time akwa yelani ti kere ta Yosam ame tin kwa ma tu me dogola kala sia pe ti kere ta Yosam me pokola Yosam na rola po pokola akwa ngato ke ken na me gumbi no por kome me beru Nyaci yo nge Yosam me kanya kera tek
me duoga terra me yo moro ingo ngweho yigicha me duogo kara chiel no bera terra chiel te duogo wela terra wa back to 150 ana poi Just fresh. Tidak jangan area kena deka wana te bijawa ni. Gindu te meri yo ram beru ne big president. Macam ami dak ya. Teo maro kena deka got duong wa minister na information. Duong Jacob Chen. Ko ginara tiri. E kaka ero kia. Min wa logo. Anthony. Amo beru watapap. Designes Yosam. Eno ya da hat ali chawani. Kwa papa ruenyi chinge woro cha pa da ke rio da mi tia na lo ka ti di ka she ari ngi no ke du no e ka te me ya un dog da ke hade pe no ka wi kwa u na lo ka le bla ti mi tu ya no gi no ra ti di ka sa ma ri ma ri le mo pe yo ke na me ne chwa lu gi ni bo dia pe ni le ba nan da te ma da te ti ko so Jacob apoyo matek luak melao ikom kare man na wanu ti kumu pien ruenyo atela wa mete kwaro mzee Yosam duri bi ame Uganda kan wanu ngene eno bedo dano na machiel me bedo won Nyaci melao kare me gamente dugolo mete kwaro tangure keta kere penchik na Uganda eno ya tere me ate kumon pa me mono bedo history apere tekfa me ario amito poyo bana me miye me konye no wewe eno telo lao anjalo won Nyaci bi mo apere rio wi adek me adek amito poye pien kari bedi ko me rotum eno wewe lao ka foundation na meti ko gina chiella me do apere tek ameno weke wa pen chik me lao ka foundation me pen chiki nyuro atir kirame yini bedu won Nyaci kere nyukirame oleo kere tala me won Nyaci kere do wan ba me odong meno we hawani wando bino kubu ke kana wan ke kana eno we haye me we tala mete kwaro mela mede amiru dan me yo jo ame piana tiane no choche ma kono jo ka kumu jo chocho cha por yo me kumu pa ento wano ngene Yosam duri bi obero won Nyaci mela Catro Foundation ame un jo me press nyero keru no kito obero won Nyaci mela Catro Foundation kopora pol ame wan podon ko bichani pe pien direne emergency cabinet meeting binu bedatia me determining kita me programs me yiko apapon deo abedo kere apoyo okay tikere minister me yo kom me la ka gol foundation de bi pia pa mi o kai tiki na ti di mi ko ko mo do jo ka presa mo ra ke per mane ri ni dai Atam nya bedo de bido pia pa bedo awitong na ta lo lo ba na wi na minister amene ko be yo la ka foundation one ruenya terra mzee ukwera uponya pol uponya kere war dami wana na hayama ko ni kita kwa mere ko tike de biro ki rani pe wori lwen men wa ko government men na culture foundation dana ka jum ingo ayeno biro ko na sha mi na akari shani ana woro ma cha pin tie sha wa loyon ko tie bore dan ko biro do lao cultural foundation da hotel bo chi kita me chi kobo ke dusiu karwon nya to bo ti mo anioni en chi ko en na biro tel wa chi ka me ti age do an ke la terra ke lao wan porti kuma lit ko kwa yo ni no te uno kara chen we ho kogo uno apa won deo won Nyaci
you are there ba na ya ke nyal mo David opia pa we found that I have a lot of way and a better minister may you go the Lao Cultural Foundation. Oi, adong Anthony, located in Yai, one of local from Jamie to Jeremy, and to Tanganang, you be better, you maybe. I'm going to boy when non press maybe more call more tea man do ko beru bi no do ka me no do ko omong ba pisang chawan tu lo ki ko pe ana beru ko di to re nya ho ni Anthony lo ko du a beru we tong ma de ko mon pe we tong ma ze samudu muze woni nge woni mo hamel no di no ti mo hapira bon ento dano kari kono to ma hamel di government mo di ti ana no ento no program kre teach ono ti attack donc wano bedo ke le hot yat mo woni review awur ma cha yo ichon kiho o ko ni pe che we na ber twa ente guma ra cha no ati do le ka yi te do ko ti no ti na ko bi ku me cha yo akeli do yat ti ni cha yo ti kelle no tamani o kelle ka review ki de mo ki me ka lo ni e ka doctor te ne no te ko bi pe muze te ne ba ko mo ti ar no ko we kom one community monitoring thing in one no Igu Maraj, Dada Honu article court one do in Kampala. At the work of Papa, your yard. At the word Kampala, he court one do on. At the work of Dahanani, in can walk a muse, and I do. I think I court at the ringer in the university. At the corner, me not in dog fashion. At the medeke, the walk on say, Kitare have a job. A war ni tutu chawa chen mo chieno no tutu chawa angwen mo diku ten nen bara weo men te bere te tai da ta le ko pe we ko ke re ke oxygen an pa bero da hatal ban yo tar mo ko ko buru bi shame ba ko bi ko men eta mi tu kan ni cha me do bo weo men te bere ba kin te ke te oxygen tu cha chel kanu ana ti ya ati wo wele dek ma cha atidan binu tenu ni tan ke oxygen cha pero mo cha dek el tikira ko maber na abon kitira me ran na cha go jo ati loko oxygen o tiketi wume ka kan e ka to mi ran dek tan chala ta ma ho kan yo ngero mi o dek e ka jo ati loko oxygen to wa ni beru ko che ko lo beru bina manu e ka to shawa abisel me di war doctor manu te shikoma te bino tenan te kobni muze pete abe wana mi to lok yat te cho ya yat te ya da hatal ate bi ko ni ma ci bare pharmacy inu ti tuoro ti wot kono no ci ko ate wor le referral hospital te no no te no pharmacy ti tuoro ate welo yat ate doc no ge produce ko sa gi no kora o te kinen mo ti dam mi muze da ya ta mi muze ya kira ko ngame oxygen du ti ti chaber dan gi no da ngaraj petie tutu chawa abong wen ni kino tutu pa gi no kanwe no andong anen do muze da do bere ba gi na me ai do ti anyanga ate penyu da hatala me no tati ko ni ka bi nen ko oxygen ni go pe nyo ma tanen no chamo ne ti lo na te ko ni something is not right e to ampara mo ti mo para mo ko bo mo ti me we awra lo doctor me wo ti mo awo ti mo tani
Dr. Chati Bino, Dr. Bino, the cover, Muse, Omedo Bay. Chado Kobania Mano, I think one Jim, I think I got the Hoda, the company about to pay. I think one Jim, I think I got Frederick 1 year, Mobile Prime Minister. I could be a Pablo, Pablo Comepe. I think I Jim, but I'm beginning to hurry up in the Kampala. I tell you, Jim, I could be a jail program. I think I Jim, but Antina, Mogwam say, Timber no pay. I don't know what to chat para, shell no dick cook. Don't we be able to join him? A pap to a damn. Kai nena mo moto, tu chok mo ki a romo a bar we a decolo iko mo ki pirio we a decama papotero kai now. Eto mo ha para deki ye a papotero dun la no me tiam. Potero keri ku. Kina tinno ti no telo iko. Atina me pe wo po che. Ento ano ko be kari ku be da mono. Joando lo ko po ni to pap ben men not ta bu karadi karaje. Ana chwako da moko ni to pap duwa un lao karadi karajel one achalo lao achala tekre me lao kapo be no karajel ani ma uno petie ka time no kitu time no ke ni leki sa ngoa me wara bi weti nge wa mo tino wa binu timo binu wopo do ana mi to poyo jona do ni tu chila metie mi to poyo jona digo mara ame bero ngatame itogo ame bero ponyo wa kireme miro ngono wa kerje prime minister uchunker wa ko ni wa miro wa je odu tom dura na levi ko ri kiri jo ke bisu penye bidu ki ginoen don wana ko boni ngato pe ko ta ngato pe ko ta gino kera metie war bin men tien ay tenge yono donc gino kera pol ana ko bichane petie tieni pap do wa wako pap do wor ko pap uto in his sleep uto ko ma ayi ako to ko ma mola uto mola yo ama una pap to ko temu ke ki ana bin mo ko chaden now na guna nyim tera mete kwaro ko mama tera mete kwaro mi kera bira o mi kera waro do anki che ko kuna koboni don kune unutia apidi papa pite kwara meno mama o do kune pe we ka papa keken do kun do ko tia pide da do an amo do kun tia mi nek ka chutur wa ko nek pa chucha to in shame banena na chene one hotel lao ke woro hotel lao ke mara chianti maro pe wanyu re mangatoro chianti maro po wanyu re mangatoro do ana ko papa do tinu ta ko akoro do bindo do tera ana ko wolu sira etangir wun pe no bi yeni u do mi re nyarwa ni kun ngeni monno pe lo bu chi meta kwa atamipa kwa pamoja Wegi kana koyo aya jame tia metuinyu loka koba metuinyu ni lemono da boy ko na tetie ko dino and look at cover it is with profound sorrow and heavy heart that the Lango Castle Foundation announces the untimely passing of our beloved Paramount Chief, His Highness Mzee Yosam Odur Ebii, the Nyaci of Lango. His Highness passed away, as we have already mentioned, today at 04:10 hours on this Monday, 10th November 2025, at Lera University Teaching Hospital. I did say that I wanted to thank very sincerely the management of Lera University, from the Vice Chancellor, Professor Owalokeng, and his Vice Associate Professor Kahadakotum, and all the medical people who helped Apap to go through the pain that he went through during his sickness up to the time when he passed on early this morning, as I said. As we speak now,
The body of His Highness is in the hospital. It will remain there until we inform you at the time when we are going to lay him to rest, the time and place. I also did mention that His Highness Odur Ebii served Lango with unwavering dedication, wisdom, and a deep commitment to the promotion of our culture in Lango, peace and unity, and socio-economic development. Musei's over 2 years, the 2 decades of leadership laid the foundation for cultural revival and stability, not only in the Lango sub-region, but even in the neighboring region. In adherence to the national and cultural protocol of Lango, the Lango Cultural Foundation has formally informed His Excellency the President, Yoweri Kaguta Museveni, who famously referred to His Highness as his brother. He's already informed. All the other relevant government ministries have been informed of this sad event that has occurred to the Lango people. The Lango Cultural Foundation appreciates the long-standing support and recognition extended by the government of His Excellency the President to the institution of the Nyaci of Lango. The passing of our Nyaci is an immense loss, not just for the Lango people, but for the whole nation. He was a pillar of peace, as you have already heard what all the speakers have said this morning here. He was a cultural leader. He strengthened the culture of Lango, and he was a source of guidance for all of us. At this moment of mourning, we stand united in grief, even as we commit to upholding the values he championed. I would like to say one final thing. The burial of His Highness Nyaci, Yosam Odur Ebii, is in the hands of Lango Cultural Foundation. We don't want to hear any masquerading groups pretending to be taking charge of this event. That will be a provocation, which we have already said we don't want. We want to lay in peace, and we call upon all the Lango people to give us a chance, be part of this process. Let us respect Mzee, as some of us respected him in life and in death. I want to thank all of you for coming and wish you the best. Tomorrow we are going to have a meeting, an emergency meeting of the cabinet. That's when we are going to come up with details of how we are going to proceed with this, any other arrangements from now onwards. But let me also say that Mzee is not a small person. We are not going to rush that we are going to bury him tomorrow or the day after tomorrow. We shall take our time, make appropriate consultations with all arms of government, and then we take it on from there. May God bless you all. So I think maybe if Joe can put you around, we can speak to them maybe one by one outside. Outside. We can take one by one and speak outside.